25 metara pokušat ćemo izvati ovu školjku. Pa nećemo izvati, pošto je ona zaštićena zakonom. Pokušat ću sad zaroniti na 30 metara dubine. Moramo uzeti dobro zraka. 3, 2, 1. Sad. Uspjeli smo. Bilo je kritično ni 29 metara. Ali evo, konačno iz 50 metara smo na 30 metara. Dodirali smo čuvenu školjku, zaštićenu. Samo još 3 komada su ostalo ovdje na terenu. Ali ja sam uspio jednu naći. Do sljedećeg javljanja Nacional Geographic Bosna.